njengoba nazi ukuthi namhlanje kudlala i-Orlando Pirates neCardiff, asike sithi ukuthi shi ngaphakathi sababona ukuthi ngabe ngelele kubabukeli nabalandeli bebhola njengoba sila sike sathi fahla ngaphandle ukuthi ngabe yini esiyoyenza ngaphakathi. Sizothanda ukuthi sibuze abalandeli bebhakabhaka ukuthi ngabe namhlanje bazimisele ngokuthi lele ngibingelele bhuti omdala. Ngicela ukubuza nje umdlalo namhlanje esibhekene nawo ke kuyona iNedbank Cup. Uma uthatha ukubheka nje kulomdlalo namhlanje since uqalile uma uthatha ukubheka nje likhona ithuba lokuthi ungadlulela phambili noma uzosala njengabanye asebesalile ukuze sifike la sikhona. Ubafakelana hayi ngaphendula ubafakelana abanye. Hayi kaloku usaxoxa thula baba. We are proving mase abanye uthinta abanye. Uthinta abanye. Akabafaka ngobani. Ngaba defending presenter uthinta abanye. Cha kangani ngibeka kahle ningizwe kahle. Defender ngama defending sibukela ngama defending champions. Ubukela ngani? Ngama defending champions. Uthanda esekudala hlala ekhaya hlamba ijezi. Wasiqeda. Sabekela iSundowns itrophy kwiSilver Platter by losing kuTS Galaxy ngo-2-0. So ayikho into eningi engakhuluma ngayo ngeNedbank. Thina we on action and siyayibuyisa ekhaya. Sasinikile ngokuthi siqede i-drought ka-10 years. iNedbank ikwathi ibuyele kuphi? Ekhaya ngesisudu ukhomu likhutela sake. Nizwileke. Sesingakhuluma ngani kakhulu kwiNedbank. Sesingakhuluma ke ngobudala nobukhulu kuyinini kodwa singacela ngakho. Hawu manje manake ngibambe nje lapho uma uthi bangakhuluma ngobudala nobukhulu uqonda ukuthini usho ukuthi bona bayithime enjani endala noma enkulu kahle ngoba phela yabo mawuyithinta lapho shuthi uyithinta kwenye indawo. Kunento Hayi ibhakabhaka leyalwa ibhaba senze njani nayi into indawo. Cha ngiyambona umuntu omdala. Asingene sizwe lensizwa ithi. Lana iSundowns le. Hayi siyabona. Inento ebizwa ngestar. Banakho Hayi thetha ngayo qala. hayibo Bese nakho. Hayi banakho intanyezi banentanyezi yango 1990 Zabo ukhulumi 1902 kanjalo noma sayazi na kodwa ke namhlanje bayadlala badla Nkosi yami badlala neteam esidlala nayo la endaweni team esendaweni la 16 i-community team. bazowina sayinaki leya kodwa bona babuya la Oh bona bazosho badlale kanjani nale team awubuze le oh hawu hey yazi wayihlokoza wayithinta kwenye indawo. Kuthini ukuphawula kwakho? Kuthini ukuphawula kwakho na bhuti omdala mayelana nje nalesi simo ka asethe wasithinta nje ubhuti ngokudliwa nganoma ukudliwa noma ukwini angitholanga kahle inkulumo yakho uthi biyanga kuphi. Asifuna uyiphawula leyo ngoba asifuni boy ukuyiphawula mhlekazi wami ngoba sithetha ngalelo. thetha ngebola Okay. Nokuthi i-team eseyithathile amakhaphu lesizini yona yodwa. Ayikho. Imaphi ke amakhaphu okhuluma ngawo uma uthi kule season ethatha amakhaphu ukungibalele nje lawo ke SNK nawathatha kule season seloko eqaleni. Ngombalele Black Label Cup ngicela umtshela MTN8 Black Label Cup All Stars All Stars thatha kubona. Amstel uthi Ukuphawula kwenu ke nina ke ekuthiwa niphucwe lona ke iqatha ke emlonyeni kuthini ukuphawula kwenu kulolu dawo? Imake siphawuleke lapha. Ya baqinisile bona ukuthi bayathatha ke okwamanje.
Oh okwamanje. Angani ukubona ukuthi basasebenzelwa lamaqanda. Afa lamaqanda izinto zaba zihamba. Hayi wena. Sekuyaqala kuyabheda manje ngoba imaphela iphutha lakho sekutheni ngiphawula lento le eshow yena ukuthi bona basawina. Kuthiwe kuthi Ngiyavuma nami bayawina ngenxa lamaqanda lawa afakwa lapha eground imapla umaqanda lawo okhuluma ngawo nanokuthi lawo maqanda enzani yabona la ingane bafike bathela amaqanda lapha emapalini oh wena sizwami kuthini ukuphawula kwakho esimeni samaqanda ngoba engathi uyithinta emanonini ubhuti Mawubona ukuthi iPhone yezokunye umuntu abe muhle ithenge na ube muhle same thing ngamaqanda hayi ke ngicabanga ukuthi leyo nkulumo icacile futhi ihlanzekile imali manje asikwazi phela ukuthakatha thina abantu phela awukwazi ukuthi uzali ke phela fumani ukukhuluza abantu bazokuthakatha thina sikhuza umthakathi ukuze nengane zethu singazifundisi Silungise lento. Leya Nedbank akurong ukuphuma kuyona. Njengomuntu osabheka ukuthi istars ibe yimbili la. Ngisakhona kwiCAF. So ngizama ukulwa ukuthi ngishawudabula. Ngifuna istar kwamanje. Ngifuna sesibili la. imali Ngifuna sesibili. enkulu So labantu ibaze phela bathi webuthi general isiswami ngibuza Oh. Oh. imama khulu mina enkulu Oh kahle ithime enkulu iba nkulu ngestar ngizama ukuthi ngithole lapho basichazela ukuthi thina sithi sibakhulu ngani yebo thina sithi sibakhulu iKaizer inkulu ngani inkulu ngoba eAfrica number 2 ngamakhapu babuza ukuthi ngamakhapu eAfrica sinumber 2 wena bhuti uyakufakazela ukuthi iKaizer Chiefs iyona edla phambili impela eAfrica ngamakhaphu futhi ihleli ku number 2 njengoba ke ikuthathwe indondo lezi mina journalist ngithi kule data lapho ngena ku Google uzokuphendula yabona utshela and futhi we are not talking about sinamanga masithi number 2 mna eAfrica simnikeza ithuba ayikhulumele ayiphawulele singasamlimaza kakhulu salungisa leyo nkulu baphikisa ukuthi asihona eAfrica angifuni ukukhuluma ngoba angifuni
sigameke sizalile sixokoxoko lesade sikhona. Ngisengathe ngabe sengithola ubhuti ozokwazi ukuthi sifahla kancane njengoba nazo sinamhlanje phela kudala iOrlando Pirates iqembu esezingeni eliphezulu. Butami sacela ukuthi ukusondela kancane. Butami ngakuzuza unjani namhlanje njengoba kudlala iOrlando Pirates? Unjani msasazi wami? Ngibona le game le andifuna ukuthetha into ezininzi. Le game ngibona Farmers siyayiwina nje le game vele. Uthunile nje uright kule game siyayiwina kumele vele siyiwine ngoba vele sesingama champion abalulekile ngoba amakhaphi esesiwathathile asikhomba siwine. Asizokhetha nayithemba nje siqembu lenjayi ilona lishayele ihambe lapha ephambili. Hayi kuyaphoqa kuba vele lamakhaphi siwathathe nje wonke. Siwathathe ngoba vele kusele iNetbank esisixoxo kwase wasala neleague. Sekumele basiyithathe vele. Hayi kulungile Butami ngiyabonga ngesikhathi. Babukele emakhaya njengoba ngimela ngime nobhuti bami ababili abalandeli beKaizer Chiefs. Ngisathi ukuthi ubathi uzobathi fahla ngoba ukuthi ngabe bona yini into ebenza ukuthi babe la ekubukele khona umdlalo ekubeni bengadlali bona. Ngizothanda ukuthi ngithi ukubuza Butami yini ekwenza ukuthi ube la ekubeni ningadlali. Angibonge sisi. Njengoba ngiphethe le cup yimina bedefender iNetbank. Njengoba ngilana ke ngizobanikeza njengoba le team lencane edlala nePirates. Awukhona team encane futhi? Onana. Njengoba bedlala nePirates. Ubaba wakho ngibona abazowina. Ngizobaseka ukuthi bathathe le cup from me. Yabo. Into engizele leyo ngizoseka sidlala nabantu Asibonge Butami ngokuza. Butami nawe ngithi fahla njengoba sebekile naye umbono wakho ukuthi yini emenza uthabela sengeza kwenza nawe ngabe yini ekwenza uthabela. Umsakazo wami akubikelele nani lapho emakhaya ngomkhulu njengongibona nayo sisi wami ukuthanda nje ibhola njengelana ngizosupporta omakoti ngizosupporta omakoti ngoba abanabo abalandeli so kuyaphoqa ukuthi sibe khona nathi sizobukela sibasupporte bakhule nasezingeni lebhola bafike kuleli zinga nathi esikulona sinama team amakhulu njengoba bedlala neteam endala singama team amakhulu sizobasupporta silungise lapho sisi esakhuluma umntawu lapha uthe i-team endala ayi team enkulu njengoba esho i-team endala neyamaqanda angithi baqala abafaka amaqanda babezodlala sikade into ezikanjalo ukuthi banganimazi izingane lapha abafake namaqanda abo lawo kodwa iSundowns ke yathi kwaphahlaza kancane. Njengoba ke sengimane sathi kuphazamiseka ngenxa yeqanda lekade sakhuluma ngalo ubhuti wami ukuthi hayi umdlalo namhlanje ucabanga ukuthi engathi bazobuya neqanda laba abadlalayo bePirates. Ngizothi ukuthanda kancane ukuthi ngithi ukusondeza ubhuti wami kancane eduze kwami ukuthi eze uzosichazela kabanzi ukuthi njengoba ugesi uhambile nasumane wathi ngiyapho wahamba ukuthi ngabe masubuya ucabanga ukuthi biwinile noma kanje bhuti wami ucela usondele kancane. Ngibingela Butami. Sawona. Ngisathi ucela ukuthi sithi fahla kancane ngabe wena ukuphi okucabanga ukuthi kuzokwenzeka bese kubuya ugesi ngabe kuzothiwa niwinile noma nidliwe. Hayi muthi siwinile shuthi usho le team le eyiyona edlala nePirates. Kahle lana into eyenzekalayo lana wena msakazi wami ukuthi ke kudlala iPirates manje idlala yodwa. Siyathemba ukuthi izothi ubuye ugesi vele izobe iwinile ngoba thina njenge team ethe xaxa ngokwezinto enestar Mamelodi Sundowns okwesitali so njenge team ethe xaxa ngokwezinga sibheka ukuthi iPirates sesithatha iNetbank ngoba thina siphumile siyiSundowns sidedela iTS Galaxy ukuthi hayi iqhubekele phambili idlale nayo thina kwethu bekungenzima bekuthi thina ngoba kune team le kuthiwa isihamba phambili ihleli phezulu kiloko sikhombisa ukuthi njengoba ihleli lapha ya okwesikhashana thina siSundowns esiyenzile feza qafaza amaqanda amabili nje what
32 yazi baphela lodwa igoli ke shemuke khona nomuntu wabolukile baluka phela bayosisi labaya lapha ngibhakabhaka khona olukile ngazi ubalo yaphuthi lolukile bambiza bathi into njalo kodwa lo tititutototo loyo wapha ulukile lo bhuti washaya ke sasiyamfakela ibhola ngesisu la ngena ke bandla Nkosi yami bathola lo 2-1 kodwa nje bandla ke haya baqhubeke bethatha iNetbank siyababongela thina sibheka ikhefu mama singaphandle seAfrica lesikole sibheka indlela emkhulu kakhulu yini lokho nje kusazana hayi ke njengoba sesichazekile ke ubhuti wami ngala eceleni washo kubeka naye okusesayidini lakhe ayibalaleli basebabukele basekhaya basema ngabe wena siswami namhlanje njengoba kudlala ezakho lezi bhakabhaka Izothanda ukuthi nawe uziphawulele ngelakho iqembu njengokungiyazi ngiyengazi ukundeli webhakabhaka ngizothanda ukuthi nawe ukuthi fahla ngokuthi uzizwa kanjani. Okay, mina njengomlandeli webhakabhaka I'm a happy person. Siwa we are happy people, so are always happy. Imatch sizoyiwina Nkosi yami. Kumnyama kubovu kunjani sebefungile osiduma ngabanye. Imatch sizoyiwina and le yethu njengoba bengasekho bona baphuma nje zisuka kwakhombisa ngona ukuthi cha yayingabelongi kubona bayithatha ngomkhonyovu ebhakabhaka le ayindawo angithi ngibone namasandawane esethe so you know the kings of Nedbank Cup manje ke siswami lokho kweqanda ukuphatha kanjani mina okweqanda ngicela ukuthi ngaphawuli ngoba akuyona yami leyo ndaba eyabo laba bayixoxayo eyabo